Ingkanam ng Domingo ning karaniwan na panahon. Panamdaman tayo po yung presensya ning Ginubo sa altamo, at ban maging mabungaya at makabaldugan ning kakatamong pamagmasusi, agkatanda kayong magsanmetong karing panalangin at pamagkantaw. Ding intensyones kaniting miso, kapasalamatan dari Sibug family, Sandra Teodoro, Engineer Emeritus Salunga and family, at Emmanuel Salangsang. Antimurin para king kebaitan dari Angelita Luwat, Albina Villanueva. Para king makapasubaling kapagnasan dari Jose Pepe Hizon, Lilian Tapnyo, Beg and Aya, Michelle and Angel Sibug, Marisa and Michael Sibug. Para king malagwang kapaldanan dari Juanita Wright, Primitiva Pangilinan. Yabetala naman king kikatamong panalangin ding kaladwa dari Alejandrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Antonio, Jonicia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Raquel, Lilian, Dennis, Pablo, Lucia, Fermin Sr., Fermin Jr., Marquita, James, Segundo, Virginia, Edgardo, Antonio, Lolita, Zenaida, Jim, Alma, Anastasio, Erlinda, Jesus, Anita, Bartolome, Samuel Michael, Reynaldo, Consolacion, Dr. Alfredo, Nardo, Florencio Jr., Florencio Sr., Herminia, Leticia, Luis, Maria Concepcion, Aida, Arnold, Apolonia, Aguido, Danilo, Emmanuel, Mario Sr., Trinidad, Felicito, Eduardo, Anali, Glicerio, Felino, Emerito, Bernardo, Florita, Arlene, Josephine, Luisito, Cecilia, at ding maldang kaladwag in purgatorio. Makiabe taong pungeni king pamagkanta king dalit apamuklat.
Laginig pa, puning anak, puning Espiritu Santo. Amen. Inginu, mantabe ya kay kayo. At kaya ka, antimuri, May bayabak po kay kayungan. mayapayabak mo na po amo. Banting upayang magitang karapat dapat marapat miyampang kaniting balamisa, manahimik tam, saguli. Ganakan ang kagatamong kasalanan o pamagkulang at depatan kay milabas ayaldo at manyawad-tawad kin Diyos. Agdanagnan nginiyag kastapa ang kapadisyan karin depatan tang kasalanan. Magkumpisal ko, King Diyos sa may payang tutu, at kay kayo kapatad, uli may kasala kumbina, king isip amano dapat, may iliwang kakulang. Uli panagapu ka Santa Maria, Kapelan Birhen, kaning sablang ang pon santo at kay kayo kapatad, panalangin king Diyos sa ginultam. In Diyos sa may upay tutu, pagaluan na katamu, at kim pangapataw daring kasalanan tam, idala na katangan sana, kimpye alanganga. Amen.
Panalangin tamu, O Diyos, ay pami, pabustan me, inak mong Yesu Kristo, makirake, king kabilyan ding sikwil na ning lipunan, at mi batag king kasakitan na ring sabla. Bustan mong akawangis miya, banbusal miya lang manatiling makakawani, at alang kasalanan ay mi patawaran. Kawan mo king kaya bening anak mo, taong miyayangat, karing madadakurak, kamamilatan ding amano ning matulang, pamananggap at ding mayap ng dapat ning pamipasikan lo. Itinganadban, kumilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Levitico. Ing Ginoo sinabi na kari Moises at Aaron, nung ating lunto pasa o baya o kalbag, king balat ning meto nga tao, sukat na kong magsuspetsa, king atinyang lepra, king balat. Inya kailangan niyang idala kang Aaron a saserdote o metong karing saserdote ay anak na ideklaraneng malinis uling ing sakit alintoking balat ng buntok lepraya ing ninuman tawong mikalepra sukat yang mag-imalan gabak-gabak at gut-gut abuak. Sukat neng takpan ing nguso na, kabang kukulisak na, marungis ko. Kabang mama ko iting sakit, sukat yang ibilang marungis. Inya kailangan mi bale-bale yang makayaparti. Sukat yang manuknangan luwal ning kampamento yu. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ika o Ginoo, ingka kong kambilan, padurutan mo ko king tula ning kaligtasan. Ika o Ginoo, ingka kong kambilan, padurutan mo ko king tula ning kaligtasan. Maligaya ya ing tawong mipatawaran a kasalanan at mipanupaya king keyang kakulangan. Maligaya ya ing tawong king Ginoo alang atraso at alang kapamiraitnan king keyang puso. Ika o Ginoo, ingka kong kambilan, padurutan mo ko king tula ning kaligtasan. Kanita linapit ko keka Ginoo, at pisyag sablang kasalanan a makasalikot kako, ngako, ikumpisal ko king Ginoo, ing sabla kong kasalanan, at keka namang deyo, ing beyatan ning kasalanan ko. Ika o Ginoo, ingka kong kambilan, padurutan mo ko king tula ning kaligtasan. Tumula ko king Ginoo, tumula kayo ikong banal, ikong sablang ating malinis a puso, tula ikulisak yu. Ika o Ginoo, ingka kong kambilan, padurutan mo ko king tula ning kaligtasan. Pamamasang ibat, kimbumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Kapatad, ang tinaning ingke kaming pamanaral, yay Kristo as sinubling mebye. Makananurang asabi ring mapilan ke kayo, king ding mete elas subling mye.
Uling nung ding mete, ela subling mie, ikristuman eya sinubling mebie. At nung ikristo, eya sinubling mebie, ingke kayong kasalpantayanan alang kabaldugan. At atyukopa kimpami kasala, mga baldugan mo naman, kingding meniwala kang Kristo at mga matena, ela miligtas. Nunging kaya katamong kapanayan kang Kristo, para mo king bie iti. Itamo rin taong dapat kalunusan dili ketiking yato. Dapot ing katutuan sinubliyang mebye i Kristo, at ya ing katunayan kingding mete sublila namang mie. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Dios. Lintoya busal tamo ing metong amaragula propeta, di natangya ing Dios, baneng iligtas ing kayang balen. Alleluia. Inginu mantabi kay kayo. At kaya ka antimurin. Pamipasyag king maay pabalitag pang kang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita ating metong aleproson, alinapit kang Jesus, sini Claudia king arapan at migpakalunos siya. Nung burian mo, apakayap mo ko. Melunos siya Jesus kaya tigkilan at agnanang sinabi, buri ko, kumayap ka. Kanita mo rin, may walaing lepranan ng tao at kinayap niya. Agdagad, pepalakwan ng Jesus kay ba't ning maigpit, pinabilinan, lawan mo, nga nang sinabi, mo pamalita iti, kanino man, maya pamuntak at pakit king sacerdote. Kay ba't midaon kang ayin, agpangking utos ng Moises, ban patunayan ka ring tao, king ika, kinayap na ka. Dapot me kuya, at pemalita ng milyari. Ulinita, Jesus, enemilub, hayag-hayagan king balen. Makagyo namong atsulwal ning balen. Karing lugal at tahimik, at karinde pagzaryan ding taong manibat, karing miyayaliwang lugal. Kapatid, mayap ng balita ning kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. As usual, before we go to our reflection, we first invoke the enlightenment of the Holy Spirit by saying, "Come, O Holy Spirit, come by means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse." Amen. Impong kagatang gospel reading for today
came from or comes from Saint Mark. At San Marcos kening kayang pamagkwento, lalarawan ing malunusan ng puso ng ginutang Jesucristo kening taong digpanan ng sakit a lepra. Impong lepra, kanitang panahuna ng ginutang Jesucristo, alayang binatbat in COVID-19 virus. In protocol, makasalalaya king katawanan ng leprous one. Nanong sukat ng gawan ng digpanan ng sakit na lepra based from the book of Leviticus chapter 13 verses 45 to 46. Nanong sasabihan? Ito pong binasa na nandun in first reading. Nga na kailangan imwak na ng digpanan ng lepra gut. May nakita ko po sigurong buwak apro. Gut. Ang kayang uso, dapat atin niyang face mask. Ang kayang imalan, kailangan galot-galot. Kaibat na nito, kula-kulay siya, king dalan. I am unclean. Marungis ko. Bangkanita ring tao, erelapitan. Social distancing, 100 yards away from the madding crowd. Kailangan 100 yards away from people. At kabang masakit siya, at daralane ang sakit na lepra, kailangan manuknangan niya, luwal na ning kampo, outside the wall of Jerusalem. Yan po yung makalunos-lunos ng kabilyan ng meto nga taong leproson in the ancient times. Nya, kitmet mong kapanaligan at kasalpantayanan lepitane ang ginutang Iso Kristo. Ala ng aliwa pa. Amalyari mong lapitan ng ang Diyos. At ang Diyos, ikit niya kayong persona na ng ginutang Iso Kristo. At nga ng kwento, may siniklod, may pasiklodya, at nga ng may ngamano, nga ng may nalangin, nga ng may nigapu, king ginutang Iso Kristo, Lord, if you wish, you can make me clean. Gino, nung burian mo, halinis mo ko. Ulo mo ko. Pagaling mo ko. Nga na. At nga nang magkwentong San Marcos, moved with pity, Jesus stretched out his hand, touched him, and made him whole. Nga na. Lingkas ang malunusan ng puso ng ginutang Iso Kristo. Kaya ning makalunos-lunos sa anyo na ning leproson, nang niya, inachat niya yung gamat na tigkilane at lininis na mabilog
akatawan. Anyang agawanan na ning genuine, tinina ng instruction. Munta ka kayong pari nga na mag-report ka that you are clean, that you are healed of your leprosy. Get a certificate of clearance from Him that you are completely healed. Anawari nito. Memintuyo. Kay ba't nga na ning metong pang-instruction ng geno, eka, empanyabyan niyan, naapagaling ta ka. Don't tell anybody about this. Ito, pakiramdaman ka rin. Pinyabi na. At anyapin, milantad hayag-hayagan ng Ginoo ang ganya kayong pasulok-sulok. At karinda niya pupuntan, ding tao, ang manibatan king miyayaliwang lugar. Yan po yung kwento ng San Marcos. There are 2 points that highlight this story of Saint Mark. Kaya katamungan ngayon ng aldong iti, pertaining to this leper who was healed by Jesus. First one is the first point that stands out in this story. Yapin po yun paralana ning pamangadino, pamanalangin nining taong leproson. Niyang lapitani nga ng migsalita. Take note of the formulation of his prayer. Nga na, if you wish, you can make me clean. If you want to, you can heal me. You can make me whole. Conditional. Puri na sabihan, yes, Lord, I believe that you can heal me, but then, I'm not forcing you to do this on me. If you wish, nung bisa karugo, malunos ang Ginoo. Nung antita ka approach kim pamanalangin mo kaya, malunos ang Ginoo. Nung hakit na itang kababan, bista't mambalo mo, marabdob ang kapag nasan mong mahulog ka, at balo mo, aulo na ka, and yet, you still make a conditional statement. If you wish, Lord, if you wish lang naman you can make me whole. You can heal me. O ita, anyapin nga naning kwento, Jesus moved with pity. Lepitane, stretch out na yung kayang gamat. Tigkilan bawal yung tagkilan me. Yung meto nga leproso ang ganitang panahon na ita. Yung mong lapitan me, kailangan social distancing. Pero yung Ginoo, pity in his heart made him approach and touch the leper, and then the leper got healed. Second point that stands out in this story telling of Saint Mark, yapin itang
May utos na ning ginutang Isu Kristo kayo, ay na tiparan. Nga na ning ginu kayo, solo nga na, muli na ka, may ulo na ka, bakit nakakempari? Get a certificate of clearance. And then, please, don't tell anybody that I healed you, nga na. Hala kang sasabihan, empanya biyan, na inulura ka. Tamimintuya. Bakit? Nga na nitapong kasabyan, when the heart is full, the mouth speaks. Kitmuya, lapo-lapoya, ang puso na kentula, keng ligaya, keng bendisyon, abinyena ning Ginoo kaya. Ay magkantay nga sbok. Ay magsalita. Ay may ayagwanta. Na ano man nga tsuk ang puso mo nung katmuyang katmo. Agyang ita, katmuya keng kamwa. Ining kamwa nga ini, tsuk ang puso mo, lumwal at lumwal. Keng asbok mo, managkas at managkas ka. Yeah, anything that is inside your heart and makes you full, tandanan tamo, etayay gwanta. Ini. Anyapin, no wonder this guy was not able to control himself by broadcasting what the good Lord has done to him. Yan po yung kwento. At indamtamo, tandaan tala po retan 2 points sa reta, that when we pray before God, we pray with faith, with hope, and humility. And we should know how to formulate our prayer. Kalupan mo po ning talasulat. Bisa kang sumulat libro, bangkanita, may engganyo la rin mamasa, kailangan formulate it in such a way na mabatubala nila. Na balik-balikan din, babasan, ingke kang libro. O kaya nang bisa kang sumulat, ingke kang pagluluan. Kailangan pakasamasnan me. Ngayon pa mong aldong iti Valentine's Day, ne? Siguro, uli nga na using pasulat-sulat, samasnan mo na mo yung texting mo. Samasnan mo niya mo yung GIF mo. Bangganita, ay intindihan na. Ingke kang communication at may pakibatan niya. Kalupan na mo, nining digpana ning sakit a lepra. And then, sumilyari ito. May saya ko. May saya yung puso, may ligaya yun. Please, express it in song. Meaning, i-broadcast it. Say it to other people. Tungkol kening blessing, kening kalam, apikalam na ning Diyos keka. Amen. Talagata. Sasalpan tayo ko. King Diyos, sigpang may payang tutu, linalang kimban wat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengaglik ng upayan ng Banal Espiritu, mi bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, sigpang may payang tutu.
Iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mukum ka rin mabiye ampon mga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makding santos, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king biyaya langangga. Amen. Pasalamatan tayong Ginoong Yesus, king pamipakayap, adaralana king tao, at iyangat tala kaya ring sablang taong atyo, king pamangailangan at kalungkutan. At nga tamang makibat king balang kaiduanan, Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Itangan po. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering sablang magdulap kapatawaran at pamikakasundo. Yaklis mike ka Ginoo, kaya bering anggang mi patawaran na, pupuryanda ka o Ginoo at ngaming sasabi. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering sablang ating lepra, karing katawan da o karing pusura, kaya bering anggang katubalera at sasawp karela, pupuryanda ka o Ginoo at ngaming sasabi. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering sablang sikwil na ning karelang komunidad, kaya bering anggang matulang tatanggap ka ring tao at misusubli king karelang dignidad, manalangin keke ka o Ginoo at ngaming sasabi. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering tatangis aldot bengi king karelang lumbe at lungkot, kaya bering may katagpong kakaluguran asumawp karela, pupuryanda ka o Ginoo at ngaming sasabi. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Kambering snoop kindaralanan dang kasakitan, kaya bering anggang makidamayan karing aliwa at miyayangat karela, pupuryanda ka o Ginoo at ngaming sasabi. Ginoo, tagkilan mo kami, king pakayap mong lugod. Nginiadwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Amen.
Tanggapanesa ning ginuiting daon karing gamat mo. King kapurit kaligaya ning kay lagyo, aning kakatayin ka sa plalat ni mabilog ng Santa Iglesia. Amen. At kaya ka, antimurin, makayat na no, king Ginoo, iti karapat dapat at matulid.
Uling kaya kaing kerian, ingkay payan nating ligaya, manggaman king alanganga. Amen. At kaya ka antimurin.
Gino, matampang tanggap keko, dapat iagkas may nga mano mo, kumayap na ako. I pray you'll be ours and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. I pray we'll find your love and hold it in our heart. Ricordarci When stars go out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be
Siklod tamo po. Ing tatak ning mabiya Diyos, o kakong Diyos, kakong malugod ay pa, tatanggapan kayang mipnong lugod at kapasalamatan, ing kayang dibinong tatak ning pamamingwa. Ing kayang kadyosan, babalot ni ing katawan ko't kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kung mipnong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod, at katapatan keka, kakong pakamalan ay pa. Pagparalampu ko keka, ing panlualo mo ko, at ding pakamalan ko, kapamilatan iting makapasubaling tatak, at pangako ko ing biye ko, king pamanyuyo keka, manggaman kapilan. Kaluguranda ka, pakamalan ay pa. Ibiye mo ing pakalulo mo, kareting panawon, kaluguran ay pa. Darawon ko keka ing katawan, daya, kaladwa ampon panga Diyos ning kekang lusok kaluguran ay anak. King pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampon para king kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo kayang salang sangking dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamuha mo mikeka ing lupigan sa ning Diyos, at ika prinsipiring hersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos, patulandungan me king impyerno si Satanas, patay na ring aliwang mga rawak ay espiritong loyon-loyon king yato, at maninton king kasiran daring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O Diyos sa ikpami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamate karing dakal a tao. Ipanalangin mi ingat tabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat ing pangkalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi laret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayang nabye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo kaniting masakit a panawon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami karetang atsuking pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patunganangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pakabus mi karing takot mi. Pagkalam mo itiking kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiye ampon magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emusapi sa huli ng aklismi kaya king kakulangan mi, at nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kuanwana na Birhen Maria. Amen. Nuestra Señora de Gracia, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. Talakad tampo.
Amen. At kaya ka antimurin. Amen. Salamat, King Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang kamay na mitlugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan,
Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ibang daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon. The grand horizon, 500 years of faith, grateful today. we bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Not allow this drop of blood to be shed. If we can solve this problem peacefully, that would be the best. Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. The sign of world today will come to believe is the love we have for one another. We bear the gift of mission. Mercy,